October ni somni le paruk thole ni ania INP Mizo Channel clear tu te chibai le fek ule nimina tal khwale thlan ron kholama sipai te chu tlaya falam khopuyan luta a tukin khan kalemiu lampanin motor somnga le paruk chu an chukta ni in falam lam chuan an soya heng motor te hian falam le haka khopui in kara thingtlang khuwa an rokte hne na tanga bungrua TV thuthleng sei le bufai bek te chenin an motor khatin an thil ru kan phur thla nia soyani October ni somni le pathum khan ha kha atangin an chuak le khania ram thlowa an riaka October ni somni le pali khan tal khuwa an riak le a tal khuwa an chua san pa hian in som pathum zetan hal sak boka ram thlo khuwa an vok le arte nen terrorist sipaiten thilan ti chiat le an rok zong zong hi athuar thamin an chuta picheri an ti te thilan lak sak ringota po hian noi zale somnga atanga noi zani manhu velani an ringa midang ta hi noi zani le som sari atanga noi zathum somnga inkar vel ni tura an ngai boka azawai hian ramthlo khota an ti chiat le an rok hi noi zali le som ni atanga noi zanga le somnga vel manhu chu ni nge an ring chu chu khokhat ta chawani a terrorist ho hian an root nem view don ne na lang khonom tung newsin voina soidan chuan ha kha khopui chunga cheng ral tlana kal chuak ta te po an lo tam ta viau mai chin state lama hian sipayanin chopbel renga wangle ral thuam kima an kal zela wangin indona na sazo ka thleng le ngei don ni in an nga ya chu wangin ha kha le ache vela tanga ral tlan hi mi sang thum chuang an om to thu voin khonom tung news chuan soi minda ta tanga matupi lampana kalta terrorist sipai te kha mel lungsom nga le paruk na zona konga chiata wangin an chol ta a an rem that nu tukin khan matupi lam an panta zel ne soyani bok Sakain region Myong Township huam chung na nuin kain khwa atanga sule kung kholam panakal terrorist sipai zalai mai chu nementu khan PDF pol rang kop chuan kong laka an lo beya wangin terrorist lammi parukan thi ni in voin khan an soi PDF lamatangin mi pakhat athia midang pali in ral thuam lena wangin hliaman tuar boka PDF lamatanga mi pakhat aboral veta ka wangin alet soma phubala kan tumle thu an soi boka terrorist dictatorship hi atop thlengin kan beyang anti bokani Sakain region hi boy zual na ni ti kan reveka tuna chuan an mi pa te mai po ni to lovin mei chetam tak point sipai do hi tulan tita voin khan Sakain region Myong Township pa mei che huai sen rual te chuan terrorist sipai do turin pol thar Myong Women's Warriors MWW anti chu antin thar vele a chu pol thara chuan mi pa tum an tello mei che huai sen rualina andin ni in an mi pa te ang boka terrorist beituran ni thuan soyani Paku region Pongte Township pa chu pinta khuwa tukin khan terrorist sipai te an luta mong chit sign anti tlerol lam deu chu kap lumin an ka hlum nu chuan ruang bula silayan da a PDF ani tia soin thla an la ni ti voin khan an soi tukin dar level khan chu pinta khuwa hian sipai za vel an luta khomi puite chu puithiam ina rhoi khomin mi panga vel chu an mana an soi sana sa hle nia soyani a chung zinga mi chit sign anti chu an that ta ni tanin tari region the way township pa po nimin pia khan mi pahni an ka phlum to nimin khan ruang an lak tir chawani tin nimin October ni somni le panga chomadar som le minute somli panga vel po khan terrorist sipai te chuan buddhist puithiam pakhat oko tala anti ngatan chong khuwa om chuan kap hlum bok an ka hlum nu chuan buddhist puithiam ani an hriat chian vele athom no chu civil thuam an thak ngala aruang po chu an thuk ru ngal nia soyani October ni somni le paruk tukin khan mungwa khopuya KTV lama an len na atanga hole ta police sub inspector wincho miu le anung zui tu pakhat chu SIA anti pol tenan lo ka pa heng police an ka hlum te ruang hi tukin vek da ruk chhawvel khanan lata ni in
regional news agency te chuan an soya an ka hlum nu hian an ral thuam kol angte an lak sak ngal bokani October ni somni le panga nimin tlaidar li vel khan tathung PDF te le pol dang te in kop chuan tathung khopuya thu biar dor biar lo in mek dalan ta phu an ti chuan kap hluma athian midang pathum te point hliam an tuarani ta phu chu charity group lama thok thin angin lema changa arukin WY anti damdoi hlo azua thin kan hnung march thalampو khan charity group motor mangin chutiang damdoi mum tam tok tak chu phaan lama aphura sipaiten muma se engtit man ti lem lo ni in an soya a hrechiang de upakhatina soidan chuan zantin mai hian sipaite hne na thilom dan report thina ni rengun khopui pazun tong lama po voin chomhadar ko vel khan sipai lamtang dalan niangai kumsom ni vel mi ni om tak nu pakhat chu tu tenemo an kap hlum boka October ni somni le paruk tukindar sari vel khan mandalay khopui chian mya ta se tam chip ongpin le venglal u cho chon ti kumsom li mi vel chu tu tenemo an kapa damdoi ina an kalpui ani po hi sipai te hne na report pethin tu nia ngayani tukina tuala phia 5 vel lai takin mi pahnin an kapa azak nuai abek velam le ngonga hliam tuara angai tu om viau ni nan soyani Moon State chai tu township wedet queen khothar lam kalna October ni somni le panga nimin tlai khan health worker u ongme tu nanti nupui le fa pani nei chu ka hlumani akap tu te chon voiriat zetan kapa molami indam doi in pan puyani a ma se kong laka aboral ta ni soyani u ongme tun hi thlama salama demonstration nei na te khan aphu savelok viwa mase nakina chuan CDM atanga kir le in ahna achun zom le a PDF lam thik thu chiai nan da thatamai ani arin om tute malak na nge ti an la soi thei mai lovani hetiang deuh hian rengun khopui mengaladon kung talapong venglal po ka hlumani ve bok an venglal hi welin ong an tia tukin khan tute ne mohan kap hlumani an venglamin an soidan chuan he venglal welin ong po hi ban na le kha lo thelut zet to ani a ma se bang le tak tak chuang lova ahna achun zom zel ba ka tun ma tang to in meichia kum kim lo te po thu boi siam sakin alo man tir photo ni nan soi tukin khan mandalay region chopatong lama po dalan howan khom lain bomapua ka hliam tuaran nol ne soini sakain region yenma pin khopuya po tukin khan bom voinga zet apuak ne soini bok hetiang hian Myanmaram chung mun rang ranga dalan le venglal sipai lamtang hi ni tin an thi zela khitit media ina soidan chuan tun hnai ni thumvel khan mi som panga ayatlem lo chu an thi le to tiani October ni somni le panga nimin tuk darli vel khan nepi do khopuya thona lam sipai department noya sipai te chu bom ne na beyan ni thu voin khan DVB chona soya report petu mingtar lan lo chuan bom nen voi thum an bei thu soya security thila wangin chu chau chu ka soi thei ri ani ati chutianga bei tu te chu Vishnu PDF te le nepi do koirela pol te an ni thu PDF FB page lama tarlan ani le a bom wanga ti chiat lam thuero an soi lang lem talova mi puilama tang thuai tura an ti na ani thuan soyani October ni somni le panga ni zandar kwale minute somli panga vel khan Sian State Marlam Muse District Pansain Khopuya MNDAS sipai tele terrorist sipai te anin kap le a mihring thi le hliam soitur omlo ma se motor le chen na in a chena sale le nimin chonudar ni vel po khan mungku lama anin kap to bok tunlai chukan soitak ang khan Pansain lama hian MNDAA tele terrorist sipai te hi ni tin anin kap rengani indona wang hian civil mi panga in hliam an tuar to a biak intelin chen na in chia a nol to bok tin Sian State chimlam phekhung khopuya po voin khan indona chu chuak em lo ma se terrorist lamin RPG an ka awangin mi pan in hliam an tuar le bok
helama po hian terrorist sipai te chuan than tho bel na satoa nimin pia lampo khan indona chuak na sa hle to ani voin khan criminal case zanga le pangana manga myong mya zela an tan tir tak myong mya township atanga mp ya an thlantlin u in hau anti chu aboral ta sipai nan man hi nizale somli le paruk ani to a tan ina hian in en kol na tha adon lo wangin hetiang hi a thleng ta ni ti in a chanchin thre chiang tu pakhat chuan a soi u in hau hi zun ni thum khan terroristen a chen na ina an manani nimin october ni somni le pali khan pu Biden an national security advisor atana arwat Jake Sullivan le NUG president Duwala Shilate dozin ma ong te chu online in mukloma chuta Jake Sullivan a thusoi te chu voin khan embassy lam chuan an chua Myanmar rama democracy tana be nakal zel hi US chuan a thlop zel ani ti Jake Sullivan chuan soin democracy an nei let le ngei theinan ma an lak zel tur thua soi bok terrorist council how to minong line chu a hanin du ve khanglanga atel lovin ASEAN summit chu voin khan an mang tran ta a an lo mang thei viau tho mai ASEAN lam khan ama ni lo foreign department lama tangin tuwe mokal turin an tia a in ti du lo ve ni Reuters lamin an soidan chuan tuntum ASEAN summit a hian US president Biden apo atel ve don ni om takania hei hi ASEAN in China lam hlir an thlek na dan na na US policy poimo tak tur ni na lang a president laya hetianga thila om hi US tan chuan a lom om viau mai thei ni sang ni le som pasari kuma Manila khopuya an nei ASEAN le US meeting a khan Donald Trump po lo tel ve to president Biden a tan chuan China hu hang lian zel tan dan tur hi a agenda hol per ani nge yanga chuba ka covid vaccine sem dan tur te climate change chungchang te angai poimo tur ni in mithiam te chuan an ngai hlom tuntum ASEAN summit hi member te zingaram khat palai tu emotal antel velo tum khatna nia adanglam ve viawani tuntuma hian ASEAN ram som te meeting voisom thum le pakuana an neyanga baka ASEAN plus US meeting a ombokanga tin China Japan le South Korea te nena meeting ASEAN plus 3 anti mai an nei bokdona Myanmar palayero a engama hian telna nei don talovani Malaysian Foreign Minister Khan ASEAN Summit a hian NUG lam palai min tel tir jok mai ro tia deal na om thu alo soito a tuna an kalphung an en hi chuan sipai council ma an tel tir lo laya NUG lam tel tir chu arin om lo sa rim rima ASEAN chuan non political representation chu kan pomang an tia sipai lamen tu ma atir tak lo chuan NUG lam tan chance om pha mia langem ti te ril ruina dapa abe sei om ta view mai ti na ero ani chuang lowang minong hlana lam palai tu ma an tel lo chuan Myanmar chungchang malak dan tura in rem na consensus han siam mai po a har sak pha zuak ve thei boka minong hlana te lam palai an tel laya an thutluk nama an bo zui hlei thei lo khania an tel lo varo rel nan tak han bo zui zel chu a har satral mai thei ani lelama chuan ASEAN ro rel na azom lova a hel zual sau chuan ASEAN point an no chon tul tulang chu wangin anin kar hi buai zual thei din mona a om mek ni ina langa Malaysian Foreign Minister Khan menong line te chu inin du view chuan englai point NUG ne na in biak kan man reng alo ti khum to bokani chu wangin sipai council lam anin ti nor zel chuan chu NUG lam tan hun tha lo in her zel anianga ma se NUG lamin chutianga ASEAN lam palai na an tho chuan thil chu a buai view bok ngei na rin omani malak na tura an lo in rem na 5 points te pok khan om zia nei to lovanga abula tanga tran thale in kong thar an zon le anga yang ti in BBC lama political analyst te chuan an soi chutiang chu han ni chho tak tak se chuan China US le India ti vel hian Myanmar ma rem na le muan na aom thei in ti be sei pui takin palai na thok tu ni anin chu sap sapin aren om boke engpu ni se tuna Myanmar mi pui te hi chuan menong hlana military council hian rampon lammi thian tha hi nei lo phot se ti hi andu dan chu ni maya abuai paule sipai council hi
an tlom tial don ti na ni mayang chu hetianga NUG tan po be sei omzonga thila kal chho don ta ka wangin NUG point ASEAN ne na anin kara fel thuaya tho ho na an nei dun vat theina na mala tu turbi arwata ASEAN lam lo dor tu turatan u bu hla tin an ti chu October ni somni le pali khan an ruat fel to ni u bu hla tin hi panamai lo takani vea sangkhat zakwale somkokum Dr. Singwi na kai hruai National Coalition Government of the Union of Burma anti hunlai khan Ministry of Construction lama minister na alo chel to a Natural Resources Minister na te po alo thok to a tin Dr. Singwi na hunlai khan UN lama po Myanmar ai o palai na alo thok to bok UN Secretary General Antonio Gutierrez and Special Envoy to Myanmar atana aruat Miss Bach Narichu ata matop ta a aya Singapore nu Miss Nolin Hazer anruat felta pi Bach Narikhan adu le beisayangin Myanmar tan ma ala thei tangang lova alainat om plezo kani kha tuna Gutierrez palai tharte hian Myanmar me puite tan engemoti theiani angem ti kan thir zel don nia ama behavior hi no fel tak mai ton riat nga tak UN huwa pa mai chiate agency UNIFEM anti maya hruai tu na lo thok to ani East Timor ram lo piang tur tan te khan a hun laia UN Secretary General and Advisor atana aruat ani vea nuna mai lo tak chu ni Myanmar ram tan po Nargis hun lai vel khan ASEAN huanga tangin Myanmar tana na lo thok ve hrep to ni inan soile zel boka a tho hlok hle i be sei phot teng u Myanmar ram chau hi hetianga ram buai ni lo ti ero hria ila kanu naw kan thi sen zom pui kan ni tele kan pate te ho chen na ani miaw awangin kan enjui lo thei lo wani kan ti thin kha October ni somni le panga nimin tu po khan minong hlana ti dan en ton ni om takin Sudan rama po sipai ten an ral thuam chakna mangin thu nei na an la vele ta an buai ve ngal vut mai October ni somni le panga nimin tu khan sipai lal te chuan Prime Minister Abdullah Hamdok a inchu an valu chila a thu nei na ken ko mek in nuk dok turin an tina a adu bik lo awangin anu pui ne nan mana khoilama ngian hruai ti po hria te nelo ram hruai tu dang pon man ta zela ti chuan chon hulama chuan chutianga sipai thu nei na pong lak du lo tu te chu pung khom ngalen sipai te chuan tear gas ne nan not darani an boina sausan ngal tak ema wangin sipai te chuan silai mutak an chelek ngal tamaya nimin khan mi pasari chu an kap hlum ngal der mai ne hliam tuar mi zale somli an om ngal ni in Reuters chuan a soibok ramdang dang US le UK te European Union le United Nations lamte African Union te poin chutianga mi pui thu nei na chu sak ani ve tamai chu nat academic an sipai lal ber General Abdel Fattah Burhan chu mi puite kuta thu nei na hlan let le vat tura an du thu an soihlom bokani khopui airport le international flight zong an khar ngal veka internet le phone line an ti top ngal vek boka bank lama thok tu te le doctor te point sipai thu nei na du lovin demonstration an tel ngal vek bok General Abdel Fattah Burhan chuan an ram hruai tu ten mi puyan kai hruai that lo ema wanga thu nei na lak sak lai lo ka ni thu asoya ram hruai tu te inkara in rem lo na le boina chi hrang a oma wangin kan ching felang atiani an ni po hi Myanmar ram ang thovin an boi vele don ani hi ole tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kan an ti chhuat thei chu khati zong kha ani a thir tu te na top thlengamin lo thir sak le wangin in za chunga kan lo me